Karamjori everyone, let's make this high protein oats pancake for breakfast. Ngasi ki recipe video ni aduga ingredients kay do screen de iram ga hambada sigi protein powder ne roll oats ne banana ne aduga ai di sangom jaba da dabagi kano ne greek yogurt on hape do flavor na blueberry ga hape aduga yerum sine siga selo hapchanaraga grinder de mix oxanarni aduga oats se noi instant oats seasoner so ya si aina roll oats seasoner ai aduga protein powder so amai da seasoner ba ya yum da lai ba aduga vanilla essence ka hapon hapra so ya bana aduga ai di sangom cha ya da bane sangom cha da bi da ising waina hape aduga baking soda ba ga boin hape aduga sumaina nang laur kan da ne sumaina pen da khatang sa laga thamdoine aduga sumaina bup toi je bubble ma hold to bai tap toi se sumain to kan ma khada on tho aduga ina mathak da yogurt am khara hapsele hauna ba na noi honey hapning ga honey hape chini chaba ya ba chini hapasu ai aduga ina strawberry hapsela do sumain to we mayam yam thina hawe try to yang mayam da ngasi gi selo selage bye